Ngiyacela nje bazalana ngikwazi kahle ukucula ngicela ningihlabelelise leli culo kancane kodwa hayi kakhulu sizothi nje liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba
anibusise. Ngizonixoxela nje into eyenzakalile kancane before ngingene ezwini ebelifundiwe. Ngitholile imiyalezo othi ucela ngibe ufakazi ngalamhlanje. Hayi ngathi mina ngiyasebenza. Bazalwane ngikhulume nje iqiniso bengingasebenzi. Kodwa ngibonile ukuthi ngeke. So ngasi ngithi hayi ngicela ningitshelele abazalwane ukuthi hayi ngizobe ngisebenza. Kwasho ukuthi akuwona umuntu wabazalwane obungikhombile. Wathi uNkulunkulu ngizokuyeka ukwenza amaminzi ukuthi ufike futhi. Kodwa mase ufikile ngiphinde ngishodisa umuntu bese kuleso sikhala ngiphinde ngifaka wena ngoba ngiyakwazi bengifuna ukuthi kwenzeke. Cha bazalwane izwe elifundwe namhlanje liyawuthinta kakhulu umoya wami li-relate kakhulu nami kakhulu empilweni yami malithi ihlonipho uyihlo nonyoko. Abanye bazokhumbula istory sami kancane. Bazalwane leyo kuhlonipha uyihlo nonyoko ayiyona into elule especially mawusukhulile because uyakwazi umzali ukuthi uthola ukuthi for instance uwisi plate athi wawise wonke uyazi ukuthi awenzanga ngemabomu ukuthi kuwe lelo plate. You understand? But kumele still nalapho uyathoba hayi balifanga. You understand? So ngithatha lento ngibhekisa kwi situation yami ngike ngaba nenkinga kwelinye ilanga sise phasikeni emadadeni mina umzali wami bekhonza kakhulu ke sizalelwe ngale. So le ndaba le ithi umzali wami athi wena awuyi ngala emadadeni usiya nawe ngale. Hayibo ngeke ngiya kule ndaba ethi uhlonipha uyihlo nonyoko. UButhulasi ngicabanga ukuthi kwakusayuyena ngaleso sikhathi owayephethe la wathi ngizokufaka ohlelweni. Ngathi hayibo ngayihlekela ngamnanga ngafuna ukuchaza ukuthi hayibo mina ngiyangale story sami singale. Bazalwane wangimemeze phasike nabanye bayakhumbula wangimemeza ngangisayohlonipha uyihlo nonyoko ngale ngiyobalansisa ukuthi hayibo uma uthe ngifuna ngale. Bazalwane yayithi inkonzo mayisivaliwe ngale yayisheshe vele ukuva thola imoto fast ezongibuyisela ngala emadadeni ukuze nami angise ngiyenzile iphathi yokuhlonipha uyihlo nonyoko. Wangibona uma ngila esontweni wakuthokozela lokho sekumele ngihambe nami ngiyokhava isikole sami ngala emadadeni because this is where I find joy. But ngakuhlala ngaze ngamdala kangaka uma usase manje sinqumo sengimdala kangaka iminyaka ngihlale ngithi nje okay ngiyangapha ngiphinde ngiye ngapha ngiphinde ngiye ngapha ngenzani bazalwane ukuhlonipha bengingasenza nje isinqumo ngithi ngizokwenza ngenkani but angikwenzanga ngenkani ngistike la ekuthenini ngizohlonipha uyihlo nonyoko until kuze kuyifikele kuyena isinqumo esiphelele sokuthi hayi ngiyakulandela ungihloniphile ithelo zokuthi ngimhloniphile ngangakwenza ngenkani kwaze kwafika kuyena uthi uyazi ukuthini sengiyakulandela sambeni ke semadadeni kokupheleleke manje ngoba ngiyakubona ukuthi uyafuna. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane for lokho. So ngibengitha ngishare nje leyo ndabane encane bese ngiyanikhumbuza abazalwane ukuthi akwenzeki ukumthokozisa uJehova ngaphandle kokukholwa. Mawungakholwa akwenzeki ayikho nento encane ongayenza engathokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokuthi ukholwe. Isikhathi sokudlala asisekho bazalwane isikhathi siphelile. Kade ngifunda la ukuthi likhona leli ncwadi engiyithandayo ethi okay umuntu wasezweni siyafika nje sizokutshela ukuthi uhlonipha uyihlo nonyoko. We understand loyo nto. Ingakho iBhayibheli lithi funani umbuso kaNkulunkulu kuqala okunye nokunye kuzozanzakala. Lifunani mina kuqala ukuze nikwazi ukuthi lokuhlonipha uyihlo nonyoko kuzokwenzeka kanjani. Uzokuhlonipha kanjani uyihlo nonyoko uma vele umoya ongcwele kuwe unganawo umoya ongcwele ozokukhuza ezintweni zokuthi kuthiwa ngihlonipha ngizomhlonipha kanjani uma edakwa kanje. You understand? So that's why udinga ukuthi ube noNkulunkulu. Ngizobuka abazalwane izelelezi ezu2 esinye sithi ke uma ukuthi ngempela wena uthi uyena lo Nkosi abathi uye ulo Jesu osindisayo phela ngisindise phela yabo bese sizoba nalesi selelezi esila eceleni esesine show esesinokwazi ukuthi lo nkulunkulu wena uyeJesu lo Jesu osindisayo sathi ngicela uzungikhumbule wathi ngiyakuthembisa ngizoba nawe eparadise because wayesenesiqiniseko sokuthi lo Jesu lengizokhuluma kuye namhlanje lo
akazange aze akuthola ukusindiswa because wayesanama-doubt ukuthi lo Jesu, yazi bazalwane kuyaphileka nje, uphile nje, usober 7 days, 30 days, kuyaphileka nje usober, uwena nje, kuyenzeka. Ngisho mina ngisebenza e-call center environment, abantu bayazi ukuthi bhenya noma ubani, mawungabhemi lapha bakubuza uthi ubhemi ngani wena, indaba ungabhemi. Ngoba i-stress sakhona, you understand? Kodwa kuyenzeka, kuyaphileka, uyakwazi ukuphila. Uthiwa umfundisikazi, makuqhamuka mina uthiwa umfundisi, it's fine. Ngoba siyazi ukuthi thina siphoke phele, kulungile, akwenzeke lokho okwenzakala, bakubiza ngamagama abafuna ukukubiza ngawo, as long as wazi ukuthi kuyenzeka, kuyaphileka. Asifuneni uJesu bazalwane, ukuze sizokwazi ukuthi lama verse abazalwane leli verse li straightforward, hlonipha uyihlo nonyoko, but idinga ukuthi understand it deep ukuze uzokwazi ukuthi uwenze ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Izithelo zokuhlonipha lithi khona izwe elikhulunywa ngemvini namagatsha, elinye liyathunwa ngoba lingenazo izithelo. Futhi bazalwane ngithi ngifuna ukuthi lana ukukholwa okungenayo imisebenzi, lo wakholwa nje wena. Lo wakholwa nje wena, uyaziyo ukuthi uyakholwa, ushayo alto lapha ucula nakumakhwaya, uyaziwa nje ukuthi hayi impela wena uhlala utashile esontweni, ayibonakale phela imisebenzi. Ngoba ukukholwa ongenayo imisebenzi kufana nokukholwa okufile. Abantwana baka-Israyeli ngiyakuleyo ukuthi ifuna aqala uJesu ukuze uzoyi-understanda leyo ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko. uJesu okhuza umuntu kuzinto, singashumayela size somamathe, uJesu ozokukhuza ezintweni, umoya ongcwele ozokukhuza ezintweni. Lithi iBhayibheli laphana uma wena u-Exodus 33 verse 15 uthi uma wena Nkosi ungezonyuka nathi, ungasasinyusi lapho, because baya understand ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu mayisisusiwe kubona akube kusaba kuhle. Baya understand ukuthi uma uNkulunkulu engekho kushoda kangakanani empilweni zabo. So yazi bazalwane, mangase sibe nalomuzwa ukuthi ngidinga uNkulunkulu empilweni yami, ngidinga uJesu empilweni yami, uthi noma kwenzakalani ukulangazelela ukufisa ukuthi uJesu abe khona empilweni yakho. Angicabanga ukuthi ayikho into esingesikwazi kuyinqoba, asinakho konke, asithenjiswanga vele ukuthi siyoba nakho konke, kodwa wathi niyothi nisathandaza ngoba mina senginiphendulile. Uma kodwa nifune eqala umbuso kaNkulunkulu, uNkulunkulu anibusise, amen.